Arambai News Guwahati Tamaitilongi Pau Tabribasingbu Ihan Hanpumaktada Chingangbam Susitrani Kurumjari Huzingasigi Samlappa Mariba Pau Sing Lobirase Guwahati Municipal Corporation GMC gi Mikhal March thada deadline oijarabasu lakliba April thada pangthoklaba yana leiri Guwahati Municipal Corporation gi Health and Environment Branch na Sarasigi Chanmari Lokra Chariali amadi bed kusigi area da leiba business house humpuda thihumba chathakre Masigi manungda GMC ek ngakna chatlamdaba business house taramathogi matakta penalty pikre amadi penalty oina lupa lakh taruk henasu khongot pangamkhe ngasi Assam gi CM Dr Himanta Biswa Sarma na Kasar Lakhipur gi manung chana leiba ningthem khunda Sahid Nandachan gi mingda sagadaba thongi urep uyung tamba lakpagi khongchetta mitei pukai lup Lakhipur amadi athoba ningsing lup Lakhipur na punna konjeng lekai di leiba Manipuri guest house thongalda chief minister bu taramna okhe Lubani gi Maikai dagi Kangabam Santi Kumar, Yumnam Nadia Chan, Saubam Jayanti, Oina Manoranjan, Lukram Mahendra, Lesangthem Manihar, Amadi, Lekai Sigi, Ima Indol, Amadi, Naharol Kiana, CM da Lengyan Pi Yanduna, Ikai Kumnab Udki. Loinana, Lub Animak na Punna Kuyek Thaba, Lakhipur da Manipuri Cultural Complex Ama, Sabinabugi Matangda, Memorandum Amasu, Mitei Pukai Luki President, Yumnam Manina Pishanki. Amadi CM nasu MLA Kauksik Rai gi kuthangda makha taba pau khanghalakani haibagi thajaba piramki haina lub animaki General Secretary oriba Yumnam Nadia Chana khanghalakli Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ki order matungina Guwahati gi Jotiada leiba Thingom Bijit Kumar Singh bu Director of Indian Skill Development Service ICDS oina appoint tawkhre Bijit Kumar Hauzi Guwahati gi Regional Director of Skill Development and Entrepreneurship ki loishangda Joint Director oina thau puri bane Mahak Jaribon Thingom Khulgi Leikidraba Dhoni Singh Railway Department gi Chief Reservation Supervisor CRS oina retired tawkhrabagi ahum suba machanupane Lakhipur Subdivision gi manung chana Kaptanpur Taranipan Rangirpar Purnima Chaudhuri ki mayumda ngasi Manipuri People's Front MPF Lakhipur Masagi Organizing Secretary Thongnauzam Ton Singh amadi Mitei Pangal Ichil Inau Singh punna phaminabagi thoram ama pangthokre Thoram asida Manipur gi mapanda leiriba maroina Assam Manipuri ekhoi mayam punna chatminasi haina MPF ki maikaidagi phongdokhi amadi lubasina chakhot khongthang kaya paikhalakpada ekhoi masel mateng pangminasi haina warep lokhi Tharamasida Muhammad Koireng Muhammad Atabur Muhammad Ipasana Purnima Chaudhuri Kaboklei amadi Hena Chaudhuri na chingbasu saruk yakhi haina ningombam Ranjit na thadorokpa cherol amana phongdorakle Ngasi Assam Manipuri Sahitya Parishad Kamrup District Committee gi Kuntra Humdoi Suba Chahi gi Thoram Dispur Last Gate Leiba Convention and Training Center Assam PWD Building gi Auditorium da pangthokre Parishad ki phiral chingkhalaba matung District Committee asigi Vice President Kaisam Hemchandra na mifama poiduna pangthokhiba ayuki delegate session da Guwahati Manipuri Rajbari Branch ki President Yengkhom Don Kumar amadi Dispur Branch ki President Yengkhom Upendra na daista famkhe Kamrup Parishad na lakliba chahi amasigi manungda pangthokadaba thabak thoram singi matangda Dr Furit Sabam Biramani KH Dilip Thokchom Ngauba Khetrimayum Singh Hajit Wahengbam Helen Sana Mutum Biramani Kabrabam Joy Kumar na chingbana kupna nakhibaga loinana chahi gi chaga chadingna Captain Hizam Joymani retired amadi Secretary report na Karam Punsina pathokhe ayuki thoramasi Khetrimayum Singh Hajit na anchor oikhe Parishad Central Committee ki Vice President amadi Kamrup District ki President su oiramlaba Dr. Furit Sabam Biramani na moderator oiduna Saireng Saidinabagi thoram amasu pangthokhe Chaurakna Kabi Taramathoina Saireng pakhe Amadi Chaklen Chaminaraba matung Kamrup Parishad ki Vice President Kaisam Hemchandra na mifamapu oiduna pangthokhiba aphongwa mifamda Central Committee ki Vice President Namirakpam Vidyababu na Chief Guest Imphal dagi ayiba Thingbaizam Kulamani Central Committee ki ex-Vice President P. Kamini amadi Thiam Gaurachandrana daista khamphe. Thoramasida Kamrup Parishad ki oina ahanba toigumsung chahi ki oina phongbagi warep laukraba chephong Kuranganeni Maikum Hangdokibaga loinana aiba hidam dolen na iba wari machagi lairi ahingse nimit tare nesu makum hangdokhi.
amadi paunam joychandra paunam nildhon kaisam tangkhonbi amadi p molindrada citation ga loinana lengyan phi amamam yanduna makoina nat sankritan gi lamda tamliba khudol singbu sakhang boina parishatna ikai khumna utki asida sunathana Guwahati dagi machin tumkhalakliba layekpa Anurag Singh dasu certificate of honor piduna pukning wakhal thogat pikhe VDP Tolengram Manipuri Bastina VDP gi Humbudramdoi Suba Chahi gi Thoram Pangthokre Thoram asida VDP Tolengram gi President Romanand Sarmana Piral Chingkhatki Secretary N Lokeshwar Singh amadi N Asuk Kumar loinana VDP gi volunteer sinna sin langduna sana khutnabagi Thoram amasu Pangthokki Manipur gi Assembly Mikhal gi damak miyam na khorang na ngaiduna lakpa BJP na seat humpumaki mirep ngasi laukthokre ngasi laukthokhiba list asida sitting MLA ahum habadi Kakchingi M Rameshwar Wangkhai gi MLA Y Irabot amadi Moirang Kendra gi MLA P Sarat Chandra da ticket pirakhidre BJP headquarter Delhi dagi lauthorokhiba list asida nupi candidate ahum Nauria pakhang lakpada SKB Devi Kangpok Pigi sitting MLA Nemcha Kipgen amadi Chandel gi SS Oliski Ming Yauri BJP ticket phanglaba candidate singi manungda Kaisam Thongda Elangbam Johnson Uripokta KH Raghumani Jiribamda Budhachandra Wangkhaida O Henry Khuraida Laisangthem Susindro Thangmaibanda Jotin Waikhom Sagolbanda Rajkumar Imo Bisenpurda Konthauzam Govindas Moirangda M Prithviraj Tadubidagi O Lorho Tipaimuktagi Dr. Chalton Lian Amadi Chochanpurdagi B Hangkhan Lian Yauri Nakalamaromda BJP ki ticket phanghodraba candidate singi workers singna lambida thoruktuna akanba irangsu hawkre masigi manungda Sagolban Kendra gi oina Dr. KH Loken gi workers singna irang horokpaga loinana BJP gi phiral face tune amadi poster na chingba segaiduna mai thakhe loinana Sagolbanda BJP muthatle laukhibaga loinana BJP mandal office muthatke Nupi workers sing amsung police ki marakta muknarakpadagi police na smoke bomb langsinduna tankhainaba hotnakhe masing yamlaba miyamna lambi thingduna thamkhe poster mai thaba amadi miyam gi akanba anti BJP gi khongjang thanga amadi lilong kakchingna chingbadasu uwa fangkhe BJP gi mirep oigani thawrang tawramba Sagolban Kendra gi Dr. KH Loken Wangkhaidagi Thangjam Arun Kumar Nimaichan Luwang BJP primary membership tagi resign tawkhre haire Cheragasida Kisamthong Kendra BJP gi intending candidate oiramba Sapam Nishikanta independent mireb oina mikhal thengnagani lauthokre loinana Wangkhai Kendra gi Yumkham Irabot su NPP changkhre hairi maraksida Yai School Kendra gi TH Brinda ngasi JDU da changkhre Manipur gi apun masaktam sagatnaba hotnaramba Chief Minister oiramba laikhidraba Yangmaso Saizagi Kuntrani Panlak Suba Ningsing Thorom ngasi United All Communities Social Uplifters na senduna pangthokhibaga loinana ethnic group kuntra tarungna punsenduna apunba Manipur ama sagatpa matam oire haina President Jitendra Ningombana haikhi Elangbam Tondonbi Singh Memorial Trust Hianglam Manipur na sinduna Legal Aid Clinic Hianglam Awanglekaida Lamdamasigi Dalit Sahitya Academy New Delhi amadi Nepal gi Ingkumja Inglisingani Kunmathoi gi National and International Award phanglakaba sagnareba miyoi mapanbu ikai khumnaba amadi taram okpagi thorom pangthokre Moibung Khongbam Romeo Singh Borsenaba Thokchom Romobala Chanu Mitei Isai Sakpi Mayanglambam Chandrasekhar Singh Educationist Nongthombam Bishajit Singh Aiba Laishram Babu Singh Saisakpa Mutum Ramani Devi Aibi Achouba Yumnam Lila Iba Thongam Ibomcha Singh Educationist amadi Naurem Munal Meitei Environmentalist na chingba yauri Hariba Miyoi Singh asida inapi amadi citation piduna ikai khumnaba utki Thoramasida Thongnauzam Ngouba Singh Tekcham Rameswar Singh amadi Kakching Khunau Municipality Council gi Chairperson Laima Devi na chingbana tangbalda famki Cha Khomaina Thoramasigi anchor oiki haina Lupasigi Secretary Elangbam Amushna Devi gi Cherol amana khanghalakli
ख्वाइदगी फबा सैरेंगी लाइरिक खक्तदा चही खुदिंगी पीगदबा अनीसुबा पब्लिक लाइब्रेरी पोइट्री अवार्ड इंग्लिसिंग अनि कुनिथोय अमदी अहानबा ओइना चही अनि अनीदा पीगदबा पब्लिक लाइब्रेरी इसै सैरेंग मना इंग्लिसिंग अनि कुनिथोयगिदमक मणिपुरी साहित्यगी सैरेंगी नत्रगा इसै सैरेंगी लाइरिकसिंग अइबा अइबीसिंगदगी कौरक्ले मनासिंग असिदा लुपा लिसिंग तरा सोल अमा अमदी साइटेशन याउरे लाइरिकसिंग अदु इंग्लिसिंग अनि तरा मापनदगिना इंग्लिसिंग अनि कुन फाउबगी मनुंगदा फोंगबो ओइगदबनी अमदी लाक्लिबा फेब्रुअरी कुनिपानगी मनुंगदा पब्लिक लाइब्रेरी मयांग इम्फालदा यहोलकदबनी सु हाइरे यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO की राइजिंग डे जिरीबाम लमनौ पोकपी हरिनगर पांथोखरे ngasi थौरमदा इबुदौ पाखंबगी अंजी एन हेम्बाबू मैतै उचाथोल यूनिट की प्रेसिडेंट ना चिंखतकी ngasi थौरमदा UFO की मेंबर हुमफु मुकना सरुक याखी माइकई कयादगी क्रिटिसाइज तौरकपदगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना मिरोन बिनुपी सिंह रिक्रूटमेंट तौबगी मतंगदा थोखिबा रिवाइज रूल विथड्रॉ तौखरे पनबा याई मिरोनबा था अहुम हेलबदी नुपी अदु टेम्परेरीली अनफिट अमदी अंगांग उनरबगी था मरिगी मतुंगदा बैंक ता जॉइन तौबा यागनी हाइना रिवाइज रूल अमा हदकता थोखिबने अरोइबदा ngasi तेंतक पामरोइबा पाउ खरा गुवाहाटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की मैनेजमेंट ना महैरोइसिंगदा खंगहलमदना अतोपा कॉलेज अमगा पुनसिननबगी थौरांग तौरंबदगी आर्किटेक्चर कॉलेज असिगी महैरोइसिंगना प्रोटेस्ट चथखरे कॉलेज असी थिंजिनगदबगी फिबम लेरकपा असना आर्किटेक्चर महैरोइ चामगा यांखैगी मराइबक तंबंगमदबगी फिबमदा ngasiदी लेरकली डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी दा हौजिक रजिस्टर ओइना थबक पुरीबा प्रोफेसर जितेन हजारिकाबु यूनिवर्सिटी असिगी वाइस चांसलर ओइना हाखरे गुवाहाटी की अमिनगांव एरिया दा अहानबोइना कबोकई मसिंग थीबगी थबक हौखरे नागालैंड ओलंपियन आर्चर अमदी अर्जुन अवार्डी नागालैंड पुलिस ता DSP ओरिबी चेक्रोवोलू सिरोना आर्चरी वर्ल्ड कप संघाईदगी लौरखिबा गोल्ड मेडल नागालैंड ओलंपिक एसोसिएशन दा दान तौखरे मेडल असी महाकना नागालैंड ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सुअरिबा नागालैंड की CM नेफ्यू रिओदा खुसिनखी अहानबा मालेमगी लंजाउदा खासी थौना फबसिंगना तमलमकिबा खुदोलसिंगबु निंगसिंगलदुना जुलाई 13 पु गारो लेबर कॉर्प्स डे हाइना पांथोकननबा हेनी ट्रैप नेशनल आर्टिक मूवमेंट ना हाइरक्ले त्रिपुरादा कोविड केस हंथरकपदगी प्री प्राइमरी दगिना हौरगा क्लास 12 फाउबा स्कूल अमदी मद्रासा सिंग हयेंग जनवरी 18 दगी अमुक महौसागुम ऑफलाइन क्लास हौननबा खंगलखरे DMK माउथपीस मुरासोलीना तमिलनाडु की गवर्नर RN रविदा महाकना नीट अमदी लैंग्वेज पॉलिसी की मथक्ता ngangiba wangang adugi matangda huladuna nganglakre masi नागालैंड नते तमिलनाडु नि हाइनसु वार्निंग पिरखि ममैथंगदा कोविड पॉजिटिव सु ओइख्रबा वेस्ट बेंगल दगी कैंसर अनाबा अमना महाकना सीड्रिंगगी ममांगदा मेडिकल रिसर्च की दमकता महाकी हकचांग फोरेंसिक डिपार्टमेंट ता दान तौरंखि एयर इंडिया की एम्प्लॉई 8,300 हेनबदा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की खुदोंचाबा पीरगनी हाइरे अहोबा नुमित हयेंग लोकसभा अमदी राज्यसभा की अहानबा मिफमदा फाइनेंस मिनिस्टर ना बजट पुथोकलगनी राजनीति दल सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी इना खुनबा पार्टी BJP ना ओइरे सेनबा चही इंग्लिसिंगनी 19 कुंदा पार्टी असिगी मरल मथुम लुपा करोड़ 4,998.8 लेरमखी अदुगा अनीसुबदना बहुजन समाज पार्टी की ना लुपा करोड़ 4,999.3 अदुगा अहुमसुबदा कांग्रेस ना लुपा करोड़ 4,999.13 अमदी समाजवादी पार्टी ना लुपा करोड़ 4,963.38 फंगदुना मथंग मथंग लैरे बेंगलुरु लेबा गवर्नमेंट वेनलॉक हॉस्पिटल दा ड्यूटी तौरिंगे वीडियो गेम सानरंबगीदमक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल महैरोई अमा सस्पेंड तौखरे प्राइम मिनिस्टर ना AIR की खुथांगदा था खुदिंगी संदोकपा मन की बात की थोरमदा मणिपुर की टेक्सटाइल बो योखतलिबी पद्मश्री लौरेंबम बिनो देवी चही 38 अमदी मिनिट अमदा खुनाउबिना पुसअप तौदुना रिकॉर्ड थमलिबा थौनाउजम निरंजोय की मतिक मगुन सिंगथाखरे नॉर्थ कोरिया की ख्वाइदगी चाउबा मिसाइल चांगेंग तौखरे US जापान अमदी साउथ कोरिया ना चांगेंग असिबु कन्न कंडेम तौरकले पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस की कोनुंग शहर ऑनलाइन गेम PUBG सानबदगी
ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯄꯨꯝꯕ ꯆꯍꯤ 13ꯇꯪꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯕꯖꯤꯗ ꯉꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯖꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡ ꯌꯣꯟꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯆꯍꯤ 94ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯟ ꯑꯣꯄꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯟ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯂꯦ ꯕꯥꯔꯇꯤꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯐꯦꯜ ꯅꯥꯗꯥꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯂꯦꯝ 12ꯔꯛ ꯉꯝꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯟ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆꯇ ꯗꯦꯅꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯚꯦꯗꯦꯚꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ 2-3, 6-3, 3-3, 3-3, 7-5ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫